Helo a chroeso i'r un gyntaf o'r Unig Le di Dre. A fi ydi Ian Hyw. A fi ydi Owain Llyr. Get over it! Ia, yr Unig Le di Dre, rhaglan wythnosol fydd yn cael ei ddarlledu ar y we. Ac os ydych chi unrhyw fath o weithgareddau yn ymlaen yn eich ardal chi, dramau, canu ac ati yn y blaen, da ni eisiau clywed gyda chi. Roni'r meddylion i chi ar ddiwedd y rhaglan. Dyma, felly, sy'n ar y ffordd heno. Wel, rhyw raglen sydyn y fanna felly o'r hyn sydd i ddod ar yr Unig Le di Dre heno. Ond, un eitem gyntaf ni heno, Ian, beth gen ti ar y ffordd? Wel, dwi wedi bod o gwmpas y farna yn Gaernarfon yn chwilio am dalant, a dwi wedi dod ar draws dipyn go lew, bandia ac ati, ond hefyd dwi wedi bod yn sgwrsio hefo Aled. Chwaraewr congas ydi Aled, ond mae o wedi bod yn trafod i'w offerinna reit unigryw hefo ni. Roedd i ti? O, mae yna gyffro mawr does o gwmpas y lle yma ar hyn o bryd efo ffyrynna felly, ti'n fawr hen, bethau traddodiadol Prydeinig berig i ni. Wel, ti'n gwybod dwi wedi prynu gys te, a ni'n dall bod gen ti rhywbeth reit unigryw hefyd. Yw offer sgynna i ydy'r hen washbod, o'n i'n golcha os o'n i'n meddwl bod i'n Cymraeg de. So, be dwi angen cael rwan, Ian ydy dipyn bach o, beth ti'n galw nhw da, thimbles. Be ti'n cael Cymraeg am thimbles da? Ta waith yma. Ti gwestiwn? Gwestiwn da, yw 5 peina i cael dipyn o dwrw de, efo'r washbod. Dwi'n loni doni gyntrwg i'w fan neu fewn efo. Felly, be arall ti'n gwybod amdano? Wel, dwi'n meddwl hynny oedd o dechrau rock and roll, really, yn arbennig yn Prydain, de. Ti'n meddwl pan ti'n sôn amdan rock, oedd o'n Cymraeg efo Elvis a Everly Brothers, ond yn wlad yma, nath Lonnie Donegan, ac wrth gwrs oedd o'n rhad ac o'n hawdd i wneud, mae'n rhaid chdi cael musical ability, nag oedd Ian. Ti'n gofyn ti fel, ti'n gyda washbod, ac oedd pawb efo washbod. Dwi'n cofio mam efo washbod, de. Ti'n meddwl? Tell me when. Cerdd pobl gyffredin go iawn, felly. Mi oedd o. Oedd o'n beth o'ch disio, oedd o'n gitar, ella. Rwy'n oedd efo, dipyn bach o bres i cael gitar, a pawb arall efo gys te, fel ti'n dweud, a washbod gen mam neu o'r shed y rad yma. Dwi'n meddwl Prydeinig Saesneg o Lonnie Donegan mwy na dim, ond oedd o'n influence mawr o lot o bandiau yn y dechrau 60s, big style de. Mae pobl hyd o fydda Jimmy Page a pobl fydda Jeff Beck yn sôn a roi Lonnie Donegan fatha un o'i arwyr nhw, ti'n gwybod? 40 priodas, gyda wyliau. Very unheard of, really, ond hidden hero yn y byd rock and roll. Ond cyn y 60s, do na ddim rock and roll, really. Wel, o Elvis ymlaen, ddoth o. Ti'n bod, so... Felly, Lonnie di gael, bai Lonnie Donegan di Cliff Richard, felly, de? Mewn ffordd, de, a ella Billy Fury, a Marty Wilde, a whatever, de, ond, ti'n bod, fatha bob beth arall, a wedyn wrth gwrs ar ôl, mae'n siŵr bod y Beatles, really, cos oedd y Beatles yn dechrau, fatha'r Quarrymen yn dechrau, fatha skiffle band,
ti'n gweld, lle nath Paul McCartney a John Lennon cwarfod yn 57 yn Wilton, de, ti'n gweld. A dyn ni'n gwybod beth ddigwyddodd wedyn? We know the rest is history, as they say there, Ian. Gret, Aled, diolch yn fawr. Yn ystod yr haf, mi ddoth na gannoedd o bobl yma i Gaernarfon i fwynhau ac i gefnogi diwylliant lleol. A doedd y ddau yma o'r Almaen ddim gwahanol. Ac os da chi'n gallu tyfu moustache, newch chi fwynhau hyn. Hyn yma mae gennym ni ddau gymeriad efo aceni, wel, o'n i'n di cweith da lle o'r aceni mae'n dwad o. Ond, so, dwi am newid i'r Saesneg rwan. Chaps, can you tell me where you're from? From Germany. Germany, can you be more specific? Where? Whereabouts in Germany? I'm from Cologne, from near Cologne. And you're both from Cologne? Yes, I'm from Bonn. From Bonn. It's near Cologne, Bonn. Okay. And you've come here to Wales. Is it specifically to Carnarvon, or are you touring around? We're touring through the north of Wales, through the historical railways and to the beach and to the hills, and for looking this part of Wales. So you're here experiencing some of our culture. Is there anything else that you've encountered in the time you've been here? Any music, any poetry, any art of any sort? It's all nice here. It's very nice. The music is good. The beer is good. Guinness is good. Tell me more about the culture. Yes. But have you been to see many things since you've been around here? I don't understand. Okay, how about yourself? Yes, we see a lot of things, and we hear this evening two songs. I think they were Welsh music. The young man who sings with this instrument, it was Welsh. It was very special. It depends from the music before, music after, but it was nice. 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, Kita William. 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, 40 priodas, Kita William. And we traveled years before. We traveled through Ireland, and so in the special evenings there was music nearly like this, not the same, but nearly. So yeah, then we traveled here around on there to Snowdon and in the area here around. Very nice, wonderful, yes. And stuff. Well, it would be rude of me, I think, not to allude to your facial hair. Now then, you've got an interesting moustache there. Can you tell us a little bit about that? I mean, you must take some care in your appearance. It's a lot of work. In the morning, I must take a bit and a half an hour I must work and that and. Yeah. Do you wax it or whatever? I mean, how do you prepare that? No, I have it about 7 years, and it's immer slowly, little, not bigger. It's okay. So, yes. Can we see actually how long it is? Can you stretch it out for us? I think, when I do it straight here, I think here. Well, it has been said, you know, there are only two men can get away with wearing a moustache, and that is Salvador Dali, of course, and Des Lynam is the other one. But you do a remarkably good job of it, has to be said. Have you already thought of a moustache? I see you're hairless yourself. 20 years before, we don't know us. I have like this, like him too, but not as much as Salvador Dali. He has this like. In this crinkled part, his was so long, and I think this is only with wax or with a lot of work. But he don't know wax; he only must put it around. Okay. Tell me, is it quite a common thing in Bonn, where you're from? Do people have various styles in their moustaches? No. I'm alone. I think I'm alone. You like to stand out in the crowd. Many people look and say, "Oh, it's a moustache." Here in Wales, many people say, "Oh, a big moustache is nice." Yes. Well, we do have over here in Britain and in Wales, we have pipe smoker of the ear things and the rear of the ear. You're a pipe smoker, you know. Let's. Oh, this should be interesting. Yes, you see here. Tell me about these. Yes, in former times I smoked cigarettes,
but cigarettes is not so good for me, for the health. But I smoke. I like to smoke, and in the parties I smoke cigarettes when I was drunken, and they say no, it's not good drink and cigarettes. So I think I try to smoke the pipe, and the pipe is for smoking not so easy. You have time. You must sit an hour around, and you can't smoke like a cigarette. So it's a very comfort situation for me if I smoke a pipe. Nobody give me a cigarette, and so I can decide when I will smoke, and so I smoke a pipe. It must be more than just the convenience as well. It must be because you look a certain way. Do you think it attracts attention? Attention? Do you think people take notice of you? Yes, when I smoke pipe, yes. Yes, young and old, but younger more. When I go to, I think in a pub, or I sit outside in a pub, and I smoke a pipe, the children ask the parents, what's that? And the parents say, not good. Excellent stuff. So what's on the horizon for you now then? What's next? Where will you go next? Yes, we're leaving on next week from Manchester with an airplane to Germany, and we want to go around to the north coast to Languedoc. Yes, yeah, Languedoc, and look around the area, because the last days we traveled a lot of time with the historical trains, with the great little trains of Wales around, and then the next days we want to go walking, beach and hills and sightseeing and so on. So we travel around. Oh, we go Liverpool. The last day we go to Liverpool, and then we must go Manchester and go back to Germany. Yes. Oh, superb. Well, thanks very much indeed. Wel, bob hyn a hyn, mae yna gymeriadau unigryw yn dod mewn i'n bywydau yma yng Nghymru. Pobl fel Meic Stevens, Titch Gwilym ag ati. Ond heno, yma ar yr Unig Le di Dre, mae gennym ni gymeriad arbennig iawn i chi o Wlad Belg. Dyma Lawrence Huxham. Wel, dwi wan yma hefo Lawrence Huxham. Lawrence, dis di un sylw i gyntaf, rhyw fus yn ôl pan yna rhyw wyl yn mynd yna ymlaen yn Gynarfon, ma'n gwmpas amser Jubilees, dwi'n cofio'n iawn, ac gen ti gan arbennig, does, yn cyfeirio at Willa Kate, os dwi'n darllen iawn, ie? Ond o'r, ia, can gyntaf dwi wedi sgwennu ydy Gwared y Briodas. Gwared y Briodas ydy anw can, ydy prodas o'n Orben Kate o William yn ôl llynaf. Ac pan dwi wedi sgwennu can, dwi jyst eisiau teimlo bod mwy o Cymreigaeth ac efe pethau genedlaetholwyr gwareniaeth yn Orben Brenhiniaeth, achos a reswm dwi wedi sgwennu can sôn am Kate o William, achos rydw i yn Orben Brenhiniaeth, a dwi yn meddwl bod sôn yn well bod ar y safbwynt y can bod gwell bod y Cymru Cymraeg yn just cael safbwynt gwahanol, mae'n y ffyrdd gwahanol. Hynny yw gwareniaeth ac efo just pawb yn rhydd ac yn dim yn gallu siarad am brenhiniaeth o gwbl. Yeah. Okay. A sut fath o ymatab mae'r gam wedi gael pan ti wedi chwarae hyn gyhoeddus? Wel, dwi'n meddwl pan mae ganddyn nhw clip YouTube efo Gwared y Briodas, mae yna lot o ymartab ar y ffordd positif i dweud y gwir, achos ar YouTube mae ganddyn nhw 8 likes. Does gen I niden wedi gael diddordeb, maen nhw'n dathlu gwbod hanes o sefon. Dwi wedi clywed ar nawnau ar y ffwrdd. Pan dwi wedi performio ar y gwmpas y lle, hynny yw Morgan Lloyd, mae pawb wedi canu Gwared y Briodas achos mae hynna'n can catchy. Wel, dwi wedi dwnsio i'r gan di mwy nag unwaith. Dwi wedi gweld chi chwarae rhyw offeryn reit ddifyr, offeryn Welsh i roed, mae o blaen, deud mynd am hwnnw? Y ffordd hwn ydy enw ydy Crwdd. Y Crwdd ydy hen offeryn Cymraeg o oesoedd canol ers y 10fed ganrif, ac oedd y Crwdd am y tro gyntaf wedi gwneud sylw ar y gyfraith Hywel Da, pan oedd y gyfraith Hywel Da wedi cyhoeddi ar y lle gyntaf, ond ar ôl 4 ganrif a 15 oedd y Crwdd wedi mynd ac wedi dod i ben tan. 4 ohonyn ni wedi
cymryd y crwf o nhw, Conny yw Casmerig a Bob Evans, Joe Stevens, mae tre ohonyn nhw yn edrych at cyddoriaeth Gwarren ar y safbwynt y crwf ac hefyd hen cyddoriaeth o'r llawrisgrwydd, of course. Ond y fi, dwi just, of course, dwi wedi dysgu gan Bob Evans yn ôl 2008 ac hefyd gan Casmerig, ond ar y llaw arall mae gen i steil gwahanol achos dwi just eisiau gwneud pethau mwy arddull modern rhwng llais y crwf. Hynny yw, just defnyddio geiriau rapio, pan dwi just eisiau gwneud o rapio ac mis nesa, waw, ond a mis Hydref dwi am penderfynu creu music video efo llais y crwth, efo cymysgiad, efo dubstep a hip-hop. Dwi'n gobeithio os fydd Phil Jones o Wheel yn just mynd i ychwanegu bethau drum and bass ac yn y blaen cwbl o hoodies ac wedyn just canu, nid just rapio a dyma gwbl. Wel, sy'n rei yn deud, bod y crwth mae'n offeryn un donnog. Beth sydd ti ddeud i hynny? Wel, dwi'n meddwl bod be mae pawb yn deud bod mae hynna'n eitha'r cyffredin be mae pawb yn deud achos maen nhw'n gyd yn just heb wedi gweld y crwth o blaen. Felly dwi'n meddwl bod mae crwth wedi hen offeryn Cymraeg gwrs o'r oesoedd ganol, ond achos oedd y crwf wedi dod i ben ac wedi marw ys y 4 ganrif o 15 a heb wedi gweld hynna ers talwm, dydy pobl ddim yn gwybod os o'n amdani hyn, ond ddim yn gwybod o bobl fel Casmerig a Bob Evans a fi fy hynna'n wedi teithio chydig bach o rownd Europe ac wedyn yn Chymru, wel, rwan dwi just eisiau canolbwyntio y Cymru ac yn deud wrthyn nhw beth ydy crwth a dyma'r pethau pwysig am fy marn ni. Lawrence, gret, diolch yn iawn ti. Diolch yn fawr iawn felly i Lawrence Hexham am y cyfweliad yna. Sôn wrth gwrs am y gân sydd bron iawn mor enwog a fo erbyn hyn. Gawn ni berfformiad o gwarad o'r briodas chydig bach nes ymlaen, ond cyn hynny, dyma gyfweliad nathon ni recordio yn gynharach yn yr wsos yn y stiwdio efo Dion Jones. Wel, fel i ni addo i chi yn gynharach, mae un o westeion gynta, Unig Le di Dre hefo fi yma yn y studio heddiw yma, sef Dion Jones. Croeso chdi, Dion. Wel, dwi wedi bod yn gwasio chdi wan ys cwpl o flynyddoedd, rili, rownd tafanna'n dre yma, felly ti wedi dathlu dy 11 yn ddiweddar, os dwi'n cofio'n iawn. Ti'n hogyn ifanc iawn, sgwennu caneuon eiddfed, mae dy lais ti wedi datblygu'n gret. Pryd nes i sylweddoli i ddechrau bod chdi'n gallu canu? Gallu canu, wel, dwi'n gwybod, gweithio ar pobl ar stryd ar yno sadwn, dwi'n meddwl. O'n i'n gwybod, oedd gen i bach o lais ydyn ni, dwi'n meddwl. Ie, nes i ddechrau sgwennu, o'n i'n 13 yn ffle. Ac, o'n i'n methu canu, rili, yn ddechrau, dwi'n meddwl, just kind of dod o'r practice, dwi'n meddwl. Fys di mynd am wersi bethau felly? Na. O'n i'n methu fforddio fo back in the day. A di hefyd gweld, mae gennych chi steil bach di gynnig ar y gitar hefyd. So be wyt ti'n considero dy hun, songwriter ta gitarydd? Ie, songwriter, rili, ie. Dwi ond y chwarae digon o gitar i sgwennu caneuon, ti'n meddwl, Wel, da ni wedi sylweddoli hefyd, ti'n wedi bod o gwmpas, ys dipyn iawn a dwi wedi dall bod chi wedi cael chydig o broblemau hefo dy iechyd. Do, wel, lung fi collapsio blwyddyn dwytha 3 gwaith, ie. So, o'n i'n gorau gael operation i September. Ac, oedd pobl sydd wedi bod i gigs fi, oedd nhw'n gwybod, yn canu a pwysio'r llais, do. So, ie, mae'n amser i gael bach o training yma'r warm-ups, mae'n bwysig, rili. Ie, siwr iawn, cos dwi'n sylwi mae gynnwch chi llais grig, sy'n ei ddeud, llais reit rough, on the edges, ydy mae hynna'n rhan o dy steil di, sy'n ei ddeud. Wel, ie, dwi'n pwysio mewn gigs, dwi'n dweud, bod i'r limit, A di hynna di cael, y steil di organi, di cael dylanwad ar di chi, dyna be oedd y broblem? Ie, dyna be oedd yn pwysio fo, cos mae'n gweith re i hogyn oed fi gael yna. So 3 gwaith, anyway, ti'n meddwl, so ie, oedd yna part mawr yna. Ond ti'n meddwl bod chdi'n gorau newid y steil organi? Na, as long as dwi'n neud y warm-ups a bethau ti fod i neud anyway, ti'n meddwl. Byddai'n iawn dwi'n. A dwi wedi gweld y steil di o sgwennu, dwi'n modd efo y gyniad, felly ti'n cofio'r gan gyntaf nes ti sgwennu am meddwl reit? Wel, yr un gyntaf nes i sgwennu afiach, ddim digon da, ti'n meddwl. Ond, os o'n really moment ar ôl yna, which, ti'n sgwennu can, dwi'n really licio hwnna.
Cos even yr ei gynta, o'n i rili licio fo'n dechrau, ti'n do? A wedyn ar ôl few weeks, o'n i, na, ti dal y gael un o, just car ymlaen, so. Dwi wedi bod yn sbio ar Facebook yr i beth o felly ddiweddar, a dwi wedi ar draws y term fly mush. Mae beth i hynny gym dan? Wel, be oedd o'i ddechrau oedd record label, Ac, since dwi wedi bod off, wedi bod yn sgwennu, a dwi wedi gweld y scene, just completely mynd lawr, os yn efo'r ei gigs ar, a just cover bands yn bob man, so. Oedd chwarae teg nhw, maen nhw eisiau pres, but maen nhw'n cymryd busnes o bobl sy'n sgwennu a bobl sy'n gweithio amdano fo, So, dyna beth yw'r rili wan, da ni'n mynd i recordio pobl, fi a met, mynd i recordio pobl sy'n sgwennu a sy'n iawn, sy'n gweud da. A dwi'n cymryd Pat Kyle sy'n gyfeirio at y fyma? Ia, fo, a mae yna met arall hefyd sy'n helpu fi recordio i hyn, ti'n dweud, Pat Kyle, fi a fo, dod i fyny, efo Fly Mush yn dechrau, ti'n siarad, a nes i recordio EP fo, ac oedd nes i releasio fo, dyna ddyn ni'n meddwl am, just dechrau record label, ti'n dweud. So ti'n canu fel unigolyn o falle hefyd, ond dwi dall hefyd ti'n rhan o band hefyd, dwi? Be di un o'r band? O'n i yn, ie. O, di hyn yn bod i mwy? Since y break, dwi wedi dod yn dol at ei gilydd efo nhw. So, dwi jyst mynd i wneud few shows yn un gyntaf fod yn arfer efo'n dol. Ond hefo'r bwriad y gael y band yn ôl at ei gilydd? Ie, be di un o'r band? The Cartel, oedd o. Ond mae'n mynd i newid, hwnna. Iawn, ond rydyn ni'n line-up yn ôl? Ie. A hefyd, o'n i ar ddall bod yna ryw blaniau mawr ar y gweill rwan, efo nos Wenar, dechrau os nesau, ia? Albert. Yn yr Albert, yn Gynarfon, ia. Reit, be di hynna gyn dan? Oedd o'n music venue, oedd o blaen, mae pob yn abo of Albert, lle mae pob yn chwarae a nos o'n dda bod troi gael. Ac da ni jyst eisiau gael yn dol i sydd o blaen, really. Gret. O, ti am neu can bach i ni? Ynddo. A os dwi'n cofio'n iawn, dwi'n cofio clywach yn canu hon, mwyn a heb, mater o ddyddiau, ar ôl chi ddod allan o sbyty, so dweitha, can amdan y brofiad geis ti'n sbyty, felly dwi'n gofio. Wel, ie, mewn ffordd, ie. Obviously, di gael ei enni o hynna, ond... Ie. A beth di'n o'r gan? I Hold Your Love. I Hold Your Love yn dod i fyny mewn eiliad hefo Dion Jones yn gyfamsar gan i olwg ar beth sy'n dod i fyny wrth nesa. Spare parts and don't spare my emotional heart. Just make me well, put me through hell if you please. And don't forget I'm easily led. I find it hard to get out of bed. Can't hear my alarm, but I mean no harm on days like these. Just getting warm. Oh, but I hold your love. I'm young, but I'm getting old. Oh, I'm not lost. Said I'm just getting warm. And today I need a few maintenance men. Oh, and you, I
feel like this. Know what is happening. So fix me up, my dear. Get me a doctor. Oh, 'cause I'm lying here. I've been too hard for too much time. Just getting warm. Oh, but I hold your love. I'm young, but I'm getting old. Yeah, and I'm not lost. Said I'm just getting warm. Yeah. I'm not lost, say I'm just getting warm. Say I'm not lost, say I'm just getting warm. I'm not lost, say I'm just getting warm. Oh, I'm not lost, say I'm just getting warm. But I hold your love. I'm young, but I'm getting old. But I'm not lost. Say I'm just getting warm. Ydy, mae'n perthyn i mi sti, ond diolch yn licio dweud. Ia, gawn ni ddod yn ôl at y pwynt o'n i'n neud yn gynharach. Ie, na, dwi eisiau ôl cynta at be oedden ni sôn amdano fo gynharach. Be y maes? Na, ci, ynglyn â'r... Y wardinia traffig? Na, ci, ynglyn â'n swydd i fel cynghorydd. Ia, ond da chi ddim yn gynghorydd etholedig. Mater technegol. Dydy bod yn gynghorydd ddim yn gorfod golygu bod yn rang o gyngor sydd yn gwneud chydig o ddim byd. Dalliad i sylw. Na, ci, yn swydd fel cynghorydd i'r werin. The People's Councillor. Trist iawn ydy gweld y tlodi sydd o'n cwmpas ni, ac nid diffyg arian yn unig sydd yn creu tlodi, ond diffyg diwylliant dallwch chi. Faint o bobl, welwch chi, yn mynd i'r opera yn gwisgo tracksuits, a faint o hairdressers, welwch chi, yn gwisgo brown. Oh, diwrnod y blaen, oli ni lawr yn stryd Llyn, ac dyma na hen nain at y bar i brynu drink i nain. Ac oedd y nain dan oed. Anhygoel. A chitha hogia. O ia, y boi racers efo'r Persio 206s, silver a rhywbeth a felly. Di sticio spoiler o'i blaena nhw ddim yn gwneud chitha'n gangster chwaith angwasi. Ac os gael licio honi mewn just gyda'n amser ni ddod i ben, wbeth sydd wedi pwyso arna ers blynyddoedd, os ti'n dal dy gyllall ar y fforc yn dy ddwrn, dyla ti'n bod allan yn bita yn y lle cynta. Mae'n amser ni wedi dod i ben am heno. Diolch o galon i Mr Ellis Robaint. Cynghorydd os gwelwch yna. Am ymuno hefo ni. Croeso i chitha gysylltu hefo ni hefyd os oes a ryw bwnc yn eich poeni chi. Cysylltwch hefo ni yn y modd arferol. Tan y tro nesaf felly. A dyna ni felly y rhaglan gynta 1. Gobeithio bych chi wedi mwynhau, gobeithio ddewch chi nôl, a tynnu wrthnos nesa, ond am y tro, cofiwch! Yr Unig Le di Dre.